Ungei wa mali na muno miyo ya wini makanisani kauntini ya Masako ni wendeye kukilia amokulio muno kati wa NND baloto kuni wa kwa mukeo mundi kanisa wa Redeemed Adorcas City kuyanguluni matungulu utulilweni nzangili na siangya miyo ya lato wambe wasilingi ngilimana 5 kiko kengitaki nitawetwa ukamba wa muala valanzangili tulile kanisa wa IC kaidhamasi na kusemba na miyo ya wadhi midana muonza mivitu nzangilingi itula kanisa wa IC ngonda kuyetala na kungea miyo ya wini. Maafisa wa polisi nimeendeka kutoa hisia misako na kunikiliwa mituke nikana kuvetea wia kana nzika kwe mwenende yulu wa mali yo boni mutisha no kutoelesya. Muthenya wa kuthaitha kanisa ni uyu ongamima kanisa umalasmika gukombwa miyo ya utumia kana miyo ya wini na ya kuangelanga wasia itina osangilo loto yuva masani mautuku mutavanya wa kanisa uyu iweta kana TV ndayambe kuhusia kikota ki kanisa niwo na tiku ni wasimu saa kenda tewa kanisa ni kwa lika ingi na ila tupikie toka tuwethia nisia kuwa miyo nzea wasia makuwa amplifali ile na mixer makuwa speakers ndiyo mwenesia na makuwa microphones na makuwa sound yonde fikiri kama atile mabuzia mwangwa kuma kuyangalia tina main entrance ya kanisa yengi tiyo kulia nundu kindu kiti bagu tukichwa ni la kele bagu tukoyewa wala kitwa yiwe bai askale makuyo sindu maandika statement na bayo numaika agu bikono mutheti yaizo kwata end update kana mitu ya kwata kania kandi ya kwata kana kwa the other time it was good ndu bai simu sia ndini na simu zile sia ateiwe ya kwata ndola makuye na kiuku yaiki kaono mundi na wale nklakuwa miyo ingi vaingi maenda maofisa ma polisi kwetho na wethianu kutwa ise ukunikiliwa ilete kuonya na siko se usangilasi yetu yumela kisio mikieka na kanisa ni wo na yene vinda ya katatu kwa muka kwa cha tukaka tukethia kanisa ni tulilo yambe itowa iwa musikali ya kele kwa kamota wa kanisani na mwendani wa mundi takwata livoti kwacha weyo ekojiwe na makuwa meiyo siendila tethia Stevo chambe roka tethia speaker ni CNDA monitor speaker CNDA itatu ni waendie mixer ni waendie amplifier na masio kama kuwa microphones masio kama kuwa gitaa ni makuye keyboard kwa isi uturo kunikola ta kunika kanisa ni Adorcas City kiokoni kicho monde kutitona kule serikali tafadhali ili kila nondo wako emithwa kila time ungeiwa kika serikali ya ukunikeli ni wekara ukunikeli ni wambia nditona kule serikali kwa ukunikeli yo ni mukunikela ayo kwa mukunikela angi nende na kwa mugeza utonenga ukunikeli ende kana mukato nenga ta thie tu nondo wako emithwa kila saa kila time ona kumela to iwa ndo bata iwa ukunikeli yo wambia na ukunikeli usuwa monde ti ndo aikara ukunikeli usu ndo athala kiko kingita kigitwa wendeni wa kilomge cha mwala kanisa ni wesika idha valamiyo ya wini na weyo suwe ni nzangili valika makana wachuma mwetu kiko takini chatu wa kanisa ni wesiki ngonda kuyatala usangili uitwaiwa na miyo kuninyawa kanisa ni utafanya nzo mweta kana venda wata mwenena wa mawisa mavolisi kuendea na usima na manzangila sile tuitoiza siko hivi kwewa kwa usi eleke ele mwenena makanisa ni na kuendea na iki ya nenzikayo luwa male ya makanisa kanome sini kwa ndio na askari meti bawiyo na moka mazisia na weza ile tu ile kitoma yatiba tutoma na usiwa ndwili hata tina usi tina mugo unile tu tia sindu situ na sindu situ yo sobe wa na askari mali na maisobe ya na ni mwana hii ngile nguo ile kilwe sio kuli askari mose atua nikana weze ati komati na mugo sindu sia kanisa ite koswa ya yone yote meotaketi makanisa last week ndio meto meno yese kiki wa papa ngonda na tina sub chief wa kisio kiki atu ya ona kilimani no moya wiyo na tina mla kilimani moya chao nimagua mio ya almost 500,000 ona sumo siesi ndio kulia na they batondeka they surrender to God nundu ma kumbula na kuzokola kwengai muminikiliwoni wanangiko na hizo tienda mayanangika in fact we forgive them but we don't want them to get lost tienda mayanangika wendi wanga ini kila mundu atangiwe
ko na moni mailo mando ndu akwika kaundi ne Masako matongolo nyene toboni Mutesia.